Ove stvari bi obavezno trebali znati prilikom potpisivanja najma stana u Njemačkoj. Pogotovo su važne ako želite izaći iz tog stana i naći neki drugi, tako da poslušajte. Prvo, ako ćete tek sad potpisivati ugovor o najmu, onda bi vam savjetovao da slikate sve prostorije koje ćete tamo uzimati, tako da imate dokaz kakve ste ih dobili i kakve ćete ih ostaviti. Drugo, obratite pozornost da vam kaucija ne smije biti veća od 3 puta kalt mite, jer ako je veća onda taj ugovor nije valjan. I najmodavac vam nakon što izađete iz stana ima pravo se držati do 6 mjeseci tu kauciju, tako da pazite se. I zadnja stvar koju bi svi apsolutno trebali znati je Schönheits reparature, zapravo sitni popravci po stanu. U kojim slučajem dođe do kvara u stanu, pričekajte da vidite koliko taj kvar košta. Ako košta neki 200-300 eura, to vaš najmodavac mora pokriti. Znači vi zakonski možete pokriti neke sitne popravke po stanu za 70 eura maksimalno ili godišnje do 200 eura. Sve ostalo mora pokriti najmodavac zato što je to njegov stan, tako da ne dajte se uvatiti u tu zamku kad on kaže moraš popraviti nešto od 500 eura.